Sweetie. Leo. But I'm a new. My feel papa. What's my feel? Now I me too quiet me buy ya. Me fair me na say because me pipi ato e wo this side no. Our game say woni fi nti wo che me am brown. Me pack me car na boy bi aba. I say unim me pass me. Me pass me side. I say also need some guy be run it town in too quiet. I'm say I am a girl. When the car says Some guy be me feel be who ban a young man. Me feel. Because of the so we need to say I going to the levels na so abrofo de omo ko na o ye dwon a won timi no mu ndi agulu se me ko na mabo sweat ba me ba me rasta na ba e fata o si akwa na me pe amin twa si ya na me pe the Ghana girls omo no so rasta sa na afno fra ko ntuma ba won se mo show sa omo show wa yi wani ene bebre na ma na kasa na minyimani me ma na so mo tutu mo do mo do ndom na isi na otwukure ene so se me chukura minyimani obi hwe me aso se me hwe ni bi ebe me nya fan boy se me brother obi hwe me o se me hwe ni bi but hmm baby what is the last time we found me discuss with you phone yeah phone kwa de nye problem na se obi ametu kwan ya kwa bro chira ba de phone de e ho kwa egugu o basa na obi afa bi me iPhone on pa iPhone normal smartphone I don't have iPhone and my Samsung okay thank you my Samsung de the police be chiana police nkuna wo beto police anwani wo fin enti me nyo cousin da cousin am o ka kire me se we be your cousin na sa uni me de minimo enti munimo bi mu so bi no bi dido ana asem be se masa masa me mpede o cheche no me geni enche me be no hade na won ne tia no wo so we ne cousin oge na ti abranti na ono mo kana na abranti wait I said honey mama cousin be sure abranti o gina ho yo o ka kire me so open and I ka kire so oh me monitor ne kakra wo monitor me yo chama titi oka ten afuna wase ne pa na se me ne be ye wedding kra na se kra amo be ye wedding na me oba me ne tuo me ne na tena che ma tu kwan aba wa kwantu na yefo wa kwantu ne to nchen akwantu na afuna chama na ada wo kam so cousin no we village champion na ada unu pa kwana na kasa na so me sro odin kwase me pa so me de sia me pesa rough no pacho me ma ho wo kam so cousin no just about that them me we din kwase pa mani so just about na kasa no ni pa kro masa hi hometown ni o and e be say your dead town hometown ni o di agura ho shey na we me dey hometown ni o mami ka de o mu nchiro girl no me girl no wo so de so ade so wo so ade so because me too kwan no me sani ni ska ojeje wo de ni eso so because wo de ni e pin so na me chiro no nti wo so wo gina ye na wo ba ye kra me so no me fo village champion sa na mote odo kanwa to you mama nko kade kanwa to you hey o se me pe ena me se me mpe if say me pa na me accept say me pe wa ena me asa makasa kasa me pe obi ena da wo no oba ka cho say odo okra na da ase no wasa ka say ondo masa e kwan na wani kopesika why kunya ska sie bi e sha we be san woni so beto nwan say e friend kan wa mbon say 6 feet o abere me pese me hu size ni gete no ko bisa nana kapitani na o mfiri why going to ube wudi 6 feet me do nyame hota tro 6 feet I know me fine say me do fine me nana na dani dua antoa wo nana me nana dani dua antoa ani mo wu kran kenye na wo broken na chi me na odo so de e mani pa ka de opo odo by force say nya by force me nya by force oh mama sir o be sire ja ni agi so sire